Ćao, peace, lijep pozdrav, nadam se da ste mi dobro. Danas igramo s kartama, malo ćemo se zezati sa ovim. Nadam se da ćemo narednih minutu ljepšati sa kartama. Slobodno kad me vidite možete tražiti od mene da vam ovo izvedem uživo, nije nikakav problem, neće biti problem. Da ne pomislite da video se edituje ili tako nešto, ne radim to, ne volim to i nisam ljubitelj toga. Nije loše, ali brzo isfura. Međutim, ovaj trik koji ćemo radimo sa standardnim kartama, kao što vidite, 52 karte. Ono što je bitno da se zapamti gornja karta, 12 srce u ovom slučaju. Sa 12 srce ćemo se igrati i nju je jako bitno zapamtiti. Stavit ćemo je na vrh, međutim, ja 12 srce ne želim na vrhu, ja je želim negdje u sredini špila. Ajde rećemo, evo ovdje ćemo je staviti. U sredinu špila. 12 u sredinu špila. A na drugoj strani imamo 12 lis koja je vrlo zanimljiva iz jednog razloga što nju ćemo pretvoriti u 12 srce. Samo tako jednostavno. Nadam se da vam se trik svidio. Nadam se da je sve bilo uredno. Pratite opet, naredni trikovi dolaze u narednim videima. I još jedna jako bitna stvar, ostanite tako lijepi, fini i pametni kao što i jeste. Pozdrav!